ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Khasi Student Union kala Thoh show director jagan North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy ban pen pau ye jing e ki bagi samla pule ki kendo hagan gashlam pule kebadan hanong ba Shillong. Kat tu kat ni nakiman ki baga KSU kala pha show director ke kinthom ye jing dona palat kinong hikai ke jing bambiang ki boss menit bo let shaw ye samla pule nakeleng ki benta jagan nong ba Shillong bat ban compensate ye PG course Limbang University ke baga ni jaka pule ke penyasa. Semua ni kita tahun tasni yang juga kesu ni ni deh lo likely kimat kamat pani kong gede ke sebab dan ni kai kaba ni kum kena social media kaba ni kan stu laprina seng na du arja kan leo tak adu mentai kita datang sangut department teacher abai ke department ni dah du khatsau khasan di department kita kata ka bu jing ni kena kan deh lo kini kono rem ni mat sing ni kum kena ni hab mi chmat deh but ni kum kena de bang yo ban simat division ni dan tang away ka situ kata bangin wan ni bang yo jena start de ka we ka balong bajelingo kalong banging ni wan hang ni bu ching e pad ni kenduk mau siang ba kum simat dan ni kai ke bayang berpura ke bang bun ki department kilong batli ke de halo kini ki issue bangin semit smart de khaba kum baju ang bat yenong in Thoh bat yenong in keno bang ni kum ni tak sama ki bang ong ni de kilawai jong ka be chepen rio de yeno pat ngin Thoh kan bakum de kajai ni kini kena pule ba ka de jim apply ki bos kani ka bu ching ngi ha ka bos kamla ban apply tangah pulo bat hamopat kaba kumbangin pilih sa kumba ki weekend stu kumga nigam stu kani hun stu central stu kala ban apply kana sudu sa nalai mukra renja nongra tingi bu chingkili kan kan dia ada administration balai pat mla kan kuba ki weekend stu kila balai kan ni kamla ke ba ka de ka issue balai ka de issue dari jong bam pat affiliate PG tinggi bu ya kan ni gajeng affiliate PG nadu kelayak entah sistem de klam sem pala affiliate bando tadu mentang ngimtip baya kini kena dan mentala jan sistem ngimtip su la kin valid yang katakan bu cing teh lo kan ni affiliation do PG le sing ngin bu gajeng kili sakar buatan page kini kan gajeng affiliation do PG ni ya balik se yo kuno ka ministry ka pendu no ni affiliation do jong PG kan dia gajeng du baklau om tang gajeng du baklau ya ka sekolah ba ni ya masuk kan du gajeng du baklau ya ka spirit ijong ni berkoi tang ni kita isu